Bakunzi ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Imana yongeye kuduheza ubundi munsi mwiza w'umugisha. Reka ndagukwifurije kubera umunsi mwiza utangaje ku buzima bwawe. Hari ibintu nshaka kwifuriza uyu munsi wa none. Hari ibintu byari biranga Yesu mu buzima bwiwe bwa misi yose. Reka nawe ndabikwifuriza. Hari ibintu bine zaranga Yesu. Hallelujah. Reka nawe ndabikwifuriza mukundwa. Kandi nawe byo kubera. Dusome mu gitabo mu butumwa bwiza bwo bwanditswe na Luka igice cya 2 umurongo wa 40. Haravuga ngo nukuno umwana arakura. Uni Yesu agwiza inkomezi. Yuzuzwa ubwenge. Ubuntu bw'Imana bwari kuri we. Hallelujah. Hano bavuga ibintu bitatu. Mugabo je ndakubwira bine zaranga Yesu. Ikindi cyaranga Yesu ni umurongo wanditse mu gitabo nyine cya Luka igice cya 4 umurongo wa 22. Haravuga ngo bose baramushima batangazwa n'amajambo y'igikundiro avuye mu kanwa kiwe bati mbega uyu si mwene Yosefu. Ibintu bine byaranga Yesu yararangwa n'inkomezi, ubwenge, ubuntu bw'Imana n'igikundiro. Ibi bintu bine reka ndabitsinda kwifuriza bino bintu bine biganza ubuzima bwawe. Ibintu bine byaranga Yesu agwiza inkomezi. Inkomezi Yesu yagwijije ni inkomezi zo mu mwuka. Izi nkomezi zo mu mwuka rero biradusaba gukora kuzirondera. Haleluya. Mureke mbabwire Yesu yari afite ibanga rikomeye. Yesu yari umwana w'Imana. Yesu yavuye mu ijuru. Ariko Yesu yarondera inkomezi. Akibatizwa umunsi wa mbere yabatijwe. Aheje kubatizwa yagiye mu butayu. Amara iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atamwa. Nico gihe Satani yamuteye aramubwira ngo nimbura umwana w'Imana uhinduye umutsima ukaba inobu yugahindura umutsima. Aravuga ngo biranditswe ngo umuntu azotungwa n'umutsima gusa ahubwo azotungwa n'ijambo ry'Imana. Umva, Yesu bwe yarondera inkomezi zo mu mwuka. Mbega wewe urarondera inkomezi zo mu mwuka? Niki gutwaye umwanya muri buno buzima bwawe? Urafite umwanya w'Imana? Uko kenshi abantu bararonka umwanya w'ibindi. Ushaka kuronka umwanya kwirirwa muri salo, ushaka kuronka umwanya kwirirwa kwa bumbu, ushaka kurara kuri televiziyo, uri kuraraba filme. Mbega mu byukuri uwo muntu wahaye umwanya wumviriza umwanya munini n'umuntu agwinkomezi zo mu mwemu, n'umuntu agufasha. Bene data murazi ko ari abantu bafata amasaha kumviriza abantu nta kintu kimwe bamare mu buzima bwabo. Umva, ndagusengera ngo Imana ikoheze inkomezi zo mu mwemu. Hari ijambo nakunze cyane byanditse mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 21 umurongo wa 37. Haravuga ngo iminsi yose Yesu yirirwa mu rusengero yigisha, ariko bwira agasohoka akaja kurara ku musozi witwa Elayono. Yesu yarondera inkomezi, yirirwa yigisha bwira akaja kurara ku musozi. Kugira gute? Kuja kurondera inkomezi. Urifuza inkomezi zo mu mwuka? Sha kurara bava mu bantu, rondera buno buzima bwo gusenga Yesu yarafite. Mu gitabo cya Mariko haravuga ngo ijoro rishira ubuca agera asohoka akaja mu gahinga gusengerayo. Inkomezi zaranga Yesu ndakwifurije. Yesu yararangwa n'inkomezi. Uyu mwana arakura agwiza inkomezi zo mu mwemu. Haleluya. Ndakwifurije ko Imana yo kuzuza inkomezi zo mu mwuka. Ikindi cyakabiri cyaranga Yesu yari yujuje ubwenge. Ndagusenga ngo Imana kuzuza ubwenge. Mu gitabo cya Yakobo havuga ijambo ryiza. Yaravuze ngo ariko asanga muri mwebwe hari umuntu akenya ubwenge, nabusaba Imana igabira bose n'umutima ukunze gutanga. Imana izigabira bose n'umutima ukunze gutanga. Ndakwifurije ngo Imana kuzuza umwuka w'ubwenge. Salomo ari Gebeyoni yabwiye Imana ngo Mana singusabye ubutunzi, ndagusabye umwuka w'ubwenge. Imana iravuga ko usabye ubwenge ntiwasaba ubutunzi, nubwo nabwo nzabuguha. Mukundwa uri kurankurikirana, reka kwifurije ngo Imana iguheze umwuka w'ubwenge. Yesu yari afite ubwenge, nawe Imana ikuzuze impemu y'ubwenge. Uwo mwana arakura yuzuzwa ubwenge bw'Imana bube ku buzima bwawe. Ubwenge bw'Imana bube ku buzima bwawe. Haleluya. Ndakwifurije umwuka w'ubwenge bwanze ku buzima bwawe. Salomo yaranditse mu gitabo cy'Imigani 2:6 kuko Uhoraho atanga ubwenge. Haleluya. Uhoraho niwe atanga ubwenge. Reka kwifurije ngo Umwami Yesu aguhe ubwenge mukundwa mu byo ukora mu buzima bwawe. Ubwenge bwo kumenya kubana n'abantu, ubwenge bwo kwishurira ibyanditswe, ubwenge bwo kubana n'abandi, ubwenge bwo gukora. Umwami Yesu aguheze umuhemu w'ubwenge.
mu kanwa kiwe havamwo ukumenya no gutahura. Umurongo w'indwi, abikira bagorotse ubwenge buroranye, abikira bagorotse ubwenge buroranye. Pawulo abwira Timoteyo wa kabiri, igice cya kabiri cya Timoteyo kabiri umurongo w'indwi, haravuga ijambo ryiza, umenye ibyo mvuze kuko umwami wacu azoguha ubwenge muri byose. Reka nkwifurije ngo umwami aguha ubwenge muri byose. Yesu yararangwa n'ubwenge, nawe ndagusengeye ngo Imana iguheze umwuka w'ubwenge, inkomezi z'Imana ziganze muri wowe. Icya kabiri, ubwenge bw'Imana buganze ku buzima bwawe. Ikindi cya gatatu cyaranga Yesu bwari ubuntu bw'Imana. Mwene data, ndakwifurije ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana buganze ku buzima bwawe. Ugendane ubuntu bw'Imana, ugendane faveri idasanzwe y'Imana. Haleluya. Yesu yari afite ubuntu bw'Imana. Ba Petero bari afite ubuntu bw'Imana. Stefano yari afite ubuntu bw'Imana. Ukaba uri umukozi w'Imana, ukaba ukorera ibikorwa by'Imana, ndagusengera Imana igusukeho ubuntu bwayo. Ubuntu bwayo we ku buzima bwawe. Ndagusengeye Imana yo mu ijuru igusuke ubuntu bw'Imana. Bwa buntu bwari kuri Yesu buganze ku buzima bwawe. Icyeta cy'Abakorinto wa kabiri igice cy'Icyenda umurongo w'umunani haravuga ngo, kandi Imana ishobora kubasanza ku buntu bwose kugira ngo mushirize gukora ibyiza byose mufite ibahagije muri byose. Imana isanze ubuntu bwayo ku buzima bwawe n'abawe. Ibikorwa byawe Imana ibisanzeho ubuntu bw'Imana. Ibyo ukora Imana ibisanzeho ubuntu bwayo. Yesu Kristo aguha umugisha. Timoteyo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 14 aravuga ngo, kandi ubuntu bw'umwami wacu bwiyongeranya kuri twe. Ndagusenge ngo ubuntu bw'Imana bwiyongeranye ku buzima bwawe. Ubuntu bw'Imana bwiyongeranye ku bikorwa byawe. Ubuntu bw'Imana bwiyongeranye mu byo ukora mu buzima bwawe bwa minsi yose. Ubuntu bw'Imana bwiyongeranye. Mukundwa uri kurankurikirana, ndagusengeye ngo ubuntu bw'Imana bwiyongeranye ku buzima bwawe. Ibyo ukora bigaragare mu buntu bw'Imana. Haleluya. Ibyo werekeje mu maboko bigaragareho ubuntu bw'Imana. Ibyo udandaza bigaragareho ubuntu bw'Imana. Ubuzima bwawe bwa minsi ugaragareho ubuntu bw'Imana. Ndakwifurije ubuntu bw'Imana. Icya kane cyaranga Yesu cyari gikundiro. Yakivuze hano mu gice cya kane umurongo wa 22. Bose baramushima, batangazwa n'amajambo y'igikundiro yava mu kanwa kiwe. Reka kwifurije igikundiro cy'Imana. Igikundiro cy'Imana kiganze ubuzima bwawe. Igikundiro cy'Imana kiganze ibyo ukora. Igikundiro cy'Imana kiganze mu buzima bwawe bwa minsi yose. Ndakwifurije igikundiro cy'Imana. Haleluya. Ndakwifurije igikundiro cy'Imana kibe ku buzima bwawe. Igitabo cya Zaburi ya 90 umurongo wa 17 aravuga ngo, igikundiro cy'Uhoraho Imana yacu kiba kuri twebwe. Ndakwifurije igikundiro cy'Imana kibe kuri wewe. Bene data, igikundiro cy'Imana ndagusengeye, igikundiro cy'Imana kibe ku buzima bwawe. Mwami Yesu akwambura umwambaro w'ubuhoma, umwambaro w'icangiro, umwambaro w'icyeyi. Mwami Yesu akwambika umwambaro w'igikundiro. Igikundiro cy'Imana kibe ku buzima bwawe. Bino bintu bine byaranga Yesu nibyo ndakwifurije kuri uyu munsi udasanzwe, muri kino gitondo kidasanzwe. Yesu aguha umugisha. Data, turagushimiye. Ndasengeye mwene data kurankurikirana. Ibi bintu bine byaranga Yesu nibyo ndamusengeye. Yesu yarangwa n'inkomezi, Yesu yarangwa n'ubwenge, Yesu yarangwa n'ubuntu, Yesu yarangwa n'igikundiro. Namusengeye ngo nawe umwambike umwambaro w'inkomezi mwami zo kukurondera. Umwambike ubwenge, umuheze umwuka w'ubwenge. Ubuntu bwawe bube kuri we n'umubyiwe Mana. Ibyo akora byose bigaragaraho ubuntu bw'Imana. Haleluya. Usugiye igikundiro cy'Imana ku buzima bwiwe. Urakoze kumugirira neza. Icura kibi cyawe mu izina rya Yesu mwami wacu. Amen. Yesu aguha umugisha.